chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 nibwo Papa Francis yajyanywe mu bitaro byitiriwe Mutagatifu Agostino biherereye mu mujyi wa Roma. Ahangaha yarimo gukurikiranwa ku ndwara y'ibihaha izwi nka bronchite nk'uko kino gihe Vatikani yabitangaje. Nyuma yaho haje gutangazwa yuko afite ubundi burwayi, aho ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 kino gihe hatanzwe andi makuru mashya ku buzima bw'uyu mushumba w'imyaka 88. Ahangaha rero bavuze yuko Papa akomeje kuremba ndetse kandi ko yasanzwemo indwara ya infection polymicrobienne, iyi ngiyi ikaba ifata inzira z'ubuhumekero. Ahangaha ni nabwo byatangajwe yuko agiye guhindurirwa imiti ndetse n'amarindi minsi mu bitaro bitandukanye n'ibyari byitezwe. Umuvugizi wa Vatikani Matteo Bruni yatangaje ko Papa Francis azakomeza kuvurirwa mu bitaro kandi ko ashobora kwamara indi minsi bitewe n'ibisubizo by'ibizamini byari byafashwe. Ati byasanzwe yuko afite ibindi bibazo bikomeye by'ubuzima ndetse n'ibibazo bikwiriye kwitabwaho mu buryo bwisumbuye. Vatican officials say he is still getting supplemental oxygen to help him breathe as he fights double pneumonia. Ibi ngibi kimara gutangazwa kandi amasengesho yitwa Angelus Papa Francis yajyaga ayobora buri wa gatatu w'icyumweru ndetse n'izindi nshuro zitandukanye yahise nayo ahagarikwa kuko yahise asabwa gufata ikiruhuko gihagije. Iyi ndwara mbere yo kujya mu bitaro yaramaze iminsi ayirwaye ndetse mbere y'uko ajya mu bitaro imbwirwaruhame zitandukanye n'ubundi butumwa yabaga yageneye abantu habaga hateganyijwe uri buze kuza kwimukorera. Call for a simpler church, but those closest to him say there's nothing manufactured. Papa Francis w'imyaka 88 yakunze kurangwa n'indwara z'ubuhumekero igihe kinini ndetse amateka ye yerekana yuko mu myaka ye y'ubuto yigeze kurwara indi ndwara y'ubuhumekero maze nyuma igice cy'igihaha kimwe kiza gukatwa. Kuri ubu rero akaba afite ibihaha byose, aho Vatikani yavuze yuko buno burwayi bwa Papa bukomeye. Uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi kandi bino bitaro arwariyemo ntabwo ari ubwa mbere abigezemo, dore ko yakunze kujyanwa muri bino bitaro mu myaka yari yaratambutse, nkaho muri 2023 yabazwe mu nda. Uburwayi bwe amakuru avuga yuko burimo kurushaho kumera nabi cyane ko nko mu minsi ishize hatangiye gutegurwa umuhango wo kumushyingura bisanzwe bikorwa na mbere hanini ku bantu bakomeye barimo nk'abami ndetse n'abandi. Abashinzwe umutekano w'uyu mushumba Kiliziya Gatolika ku isi mu buryo bwagizwe ibanga kuko nta binyamakuru byatumiwe, ariko kandi bukaba uburyo buzwi kuko nanone ni amakuru baje gutangaza. Bavuze ko bamaze iminsi batangiye imihango yo gutegura gushyingura Papa, aho amakuru avuga yuko ubwe ari we watanze ubwo burenganzira. Ibyo ngo bikaba byarabaye nyuma yuko we n'itsinda rye bagaragaza yuko gukira ari ibintu bigoranye ndetse kandi Papa akaba yaramaze kwakira ko kuri no nshuro kuva mu bitaro kuri wari ibintu bigoye cyane. Uyu muhango wo kumushyingura rero ukaba ujyana n'ibizakorwa kuva ku kumusabira kugeza ku kumushyingura ndetse n'aho abazaba bitabiriye uno muhango bazaba bari. Papa Francis ikizamubaho cyose ntabwo bivanaho yuko ari umwe mu bapapa ba vuba bamenyekanye cyane. Yagiyeho mu mwaka wa 2013 ndetse kandi bikorwa muhango wo gutora Papa, aho no muhango wo gutora undi Papa mushya ukorwa n'abakardinali mu idini Gatolika. Abangaba bose babateraniye i Roma. Mbere yawo kandi habanza gutangwa iminsi kugira ngo abakardinali bose babashe kugerayo. Ubusanzwe amategeko yera agenga Roma avuga ko hagomba kuba iminsi hagati ya 15 ndetse na 20 kugira ngo bano bakardinali bose bakora umwiherero ufata iminsi wo gutora undi Papa. Hanyuma rero abakardinali bose ba Kiliziya muri bo abafite cyangwa se abarengeje imyaka 80 ntabwo babemerewe gutora. Ibyo ni byashyizweho na Papa Paul wa gatandatu mu mwaka w'1970, hanyuma biza kuvugururwa bishimangirwa na Papa Yohani Paulo wa kabiri mu mwaka w'1996. Abatora rero ni abakardinali bo ku migabane yose, aho bateranira muri chapelle yitwa Sistine iri Vatikani. Uyu nguyu ni umuhango ukorwa mu ibanga rikomeye kuko nta binyamakuru cyangwa se kamera biba byemerewe kwinjira hagati yabo. Muri bo nibo bemeza Papa mushya. Nyuma yo kumutora rero kardinali mukuru mu bandi niwe utegeka watoye kwemera umwanya yatorewe. Uyu nguyu umaze gutorwa iyo abyemeye, uyu muyobozi mu bandi niwe uyobora umwiherero, hanyuma akabaza abagenzi b'izina rizahabwa Papa mushya maze bakarimuha. Mu gihe cy'amatora kandi ntawe uba yemerewe kwitora, ndetse mu gihe cyo kubara amajwi y'ibyo ngibyo bitagenze neza barongera bagatangira kugeza Papa mushya abonetse iminsi yose byasaba. Uyu muhango wo gutora Papa mushya kandi ni umuhango utegerejwe n'imbaga nini y'abantu benshi hirya no hino ku isi, yaba ari abo muri Kiliziya Gatolika nyirizina
ariko kandi birumvikana nabo mu yandi madini n'amatorero atandukanye batabura kugira icyo bavuga kuri kiliziya mu buryo bwiza cyangwa se bubi. Aba nabo ni bamwe mu baba bategerezanyije amatsiko menshi itorwa rya papa. Uku gutegerezanya amatsiko menshi itorwa rya papa, kubera ibyo hari akantu wagereranya n'agahera cyangwa se nanone agatiyo ko hejuru kaba kari ku nzira irimo kuberamo no muhango cyangwa se no matora. Iyo hari kuvamo umwotsi w'umukara, papa bakirimo gutorwa muri make bataraboneka. Would produce the black smoke. Ni mu gihe havuyemo umwotsi w'umweru, papa bamaze gutorwa. White smoke, and as that smoke rose and billowed into the night air, Saint. Ibyo bikaba bikorwa mu kumenyesha ababa bose bafite amatsiko yo kumenya niba papa yamaze gutorwa aho no muhango ugeze. Papa Francis niwe papa ruherutse gutorwa, aho amazina yahawe n'ababyeyi ari George Mario Bergoglio. Akomoka muri Argentine, akaba ari nawe wa mbere wabaye papa ukomotse ku mugabane wa Amerika. Yatowe ku mugoroba ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2013. Nuko hamwe havaga umwotsi w'umukara asohoka umwotsi w'umweru, ikimenyetso cy'uko papa yaramaze kuboneka. Ibyo byahise berekezwa n'inzogera nyinshi mu mujyi muto wa Vatican Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani. Kino gihe muri 2013, Kardinali Jean-Louis Tolani niwe wasohotse bwa mbere imbere y'imbaga ku rubuga rwa Mutagatifu Peteri Vatikani, maze atangaza ko papa yamaze gutorwa kandi ko yitwa Francis. Kino gihe mu ijambo rya mbere yavuze yaragize ati dufite papa. Habemus papa. Nyuma yaho papa yagiye imbere yavuga ijambo rya mbere nka papa mushya mu Kilatini. Was to pray the Lord's Prayer. Aho yavuze ati kuba ari mu mujyi no ku isi ndabasuhuje kandi murakoze kunyakira. Yakomeje agira ati ndabasaba ikintu kimwe mbere y'uko umushumba w'umugisha abantu, ndabasaba yuko mubanza mukamuha umugisha. Amaze kuvuga atyo habayeho guceceka ndetse no gusenga by'akanya gato in silence. Maze arangije arakomeza ati murakoze kubw'ikaze mu mpaye, tuzabona nejo mu misa. Ijoro ryiza muruhuke neza. Spiritu Santi. Imbaga y'Abataliyani n'abandi bari baturutse mu bihugu by'Uburayi n'ahandi henshi bari buzi hano ku kibuga cya Mutagatifu Peteri Vatikani bose. Aba bose bari bafite amatsiko yo kureba papa mushya, bamwe nibwo babonye umwanya wo gutaha maze bakajya kuryama. Papa Francis yabaye wa 266 mu mateka y'imyaka 2000 ya Kiliziya Gatolika, akaba yaratowe nyuma y'iminsi 2 abakardinali biherereye batora. Uwatowe yagombaga kugeza nibura ku majwi 77 ku ijana na 15 y'abari bateraniye mu mwiherero. Papa Francis ubwo yatorwaga yarafite imyaka 76, akaba yari Archbishop muri Argentine ari naho yavukiye kuva mu mwaka w'1998. Yagizwe kardinali na Papa Paulo wa kabiri muri 2001. Mu buzima bwe kandi yakunze kenshi guhamagarira abakristo yarayoboye kwamagana ibijyanye no gukuramo inda ndetse no kwica umuntu uri mu buribwe. Ntabwo kandi yigeze yemeranya na leta ya Argentine ubwo muri 2010 yazanaga itegeko ryo kwemerera abantu kubana bahuje ibitsina. Mu magambo ye yahamyaga yuko nubwo abantu kuryamana bahuje ibitsina ndetse no kubana ari ibintu bikwiriye kubahwa nk'abandi bantu, ariko kandi kwemeza yuko bashyingiranwa ngo ari ukunyuranya n'umugambi w'Imana. Iki gihe yabipfuye cyane n'uwari perezida wa Argentine wavuze yuko kuvuga gutyo kwa Kiliziya ari ibintu byo mu myaka 1000 ishize. Papa Francis kandi yaje adakozwe ibyo gushyingiranwa kw'abihaye Imana nka kimwe mu bibazo byavugwaga yuko azahangana nabyo, cyane ko mo yaragiye kuyobora harimo ababyifuza, birumvikana n'ababikora mu ibanga. Papa Francis ni inzobere muri filozofiya ndetse na teolojiya, ariko kandi yize cyane ibijyanye n'ubutabire. Mu buzima bwe bivuga yuko ari umuntu uciye bugufi cyane, nta modoka yihariye yagiraga na mbere yuko aba papa, ndetse no mu mujyi yaratuyemo iyo nta cyihutirwaga yategaga bisi kimwe nk'abandi baturage. Uyu musaza kandi yanze kuba mu nzu y'igitangaza yari yahawe ubwo yabaga Archbishop wa Argentine, maze ahitamo kwigumira mu nzu isanzwe yabagamo ari musenyeri usanzwe. Imwe mu myemerere ariko amakuru avuga yuko yagiye igabanya ubukana mu myaka yari igiye kuba 12 amaze ariwe mushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi. Birumvikana ibijyanye na papa ndetse n'andi makuru yose ajyanye n'ubuzima bwe ni kimwe mu nkuru zirimo kuvugwa cyane mu Butaliyani, by'umwihariko Vatikani. Aya makuru ye rero nayo turi buze kuza natwe gukomeza kureba. Mu magambo yose y'Ikinyarwanda ntabwo ari menshi afite ibisobanuro byinshi kandi bihamye nk'ijambo kubaka. Kubaka ubushuti, kubaka igihugu, kubaka ubuzima. Mu byo abantu bubaka byose ntabwo bubaka byinshi nk'inzu. Gusa nubwo bazubaka ari benshi kandi ku bwinshi,
nta n'umwe muri bo wubaka nka Imboni Construction and Supply Company Limited ICAS, kompanyi y'ubwubatsi ifite abaenjeniyeri b'inzobere mu bikorwa by'ubwubatsi ukwiye gushinga imirimo yawe. Bakoresha ibikoresho bijyanye n'igihe mu bikorwa by'ubwubatsi bituma bagukorera imirimo yawe neza, vuba kandi mu buryo burambye. Imirimo yo gukora ibishushanyo by'inzu, gushaka impushya zo kubaka inzu zaba izo kubamo n'iz'ubucuruzi, gutunganya imbere mu nzu zo guturamo cyangwa se gukoreramo interior design. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07850998. Wanabandikira email kuri yourdreamconstructionsolution@gmail.com. Waba uri mu gihugu cyangwa se hanze yacyo, bagukorera nk'uhibereye. Bahamagara uyu munsi, uzanshimira nyuma. Mwebwe hamwe natwe muri Ragura Confiance Trading Limited twizera cyane ko twamaze kuba umuryango abantu ukunda, nta kindi ubaha kitari byiza. Niyo mpamvu y'amakaro meza yamamaye mu gufasha abayakoresha mu bihe by'imvura, ubushyuhe ndetse n'ubukonje twamaze kuyabazanira mu mabara ndetse n'amadizayini cyangwa se uko agaragara bitandukanye, biguha amahirwe yo gukora amahitamo meza cyane. Kuri ubu tubafitiye amakaro ya 60% y'ubwoko bwa matte, amwe bakunze kwita vitrified tiles ndetse na gloss tiles byuzuzanya n'inzu yawe, haba mu byumba, douche, toilette n'ahandi hose. Nguno tuguha amakaro ya esikariye meza cyane, aho ikaro ryose uryubakisha uko ryakabaye nta kurikata kuko ryujuje standard mpuzamahanga. Ntabwo ari ibyo gusa kuko tugufitiye na gypsum board, marine board ndetse na MDF byose bizagufasha kuzana isuku iwawe. Muri Ragura Confiance Trading Limited kandi twakuzaniye ubukarabiro bwiza bugezweho, bwa bundi burimo ufite sensi bufasha kwibwiriza uko uje gukaraba maze bukazana amazi nta byinshi ukoze, bworoshye cyane kubushyira mu nzu yawe, buraramba kandi busa neza byahebuje. Ibi byiza byose dufite muri Ragura Confiance Trading Limited byongeraho yuko we mukiriya wacu tuzagufasha guhitamo bitewe n'ahantu ushaka kubaka, yaba inzu nini cyangwa ntoya, ibigo binini n'ibito, ndetse kandi tuzagutwaza ibyo uguze nunabishaka tugufashe kubishyira mu nyubako yawe. Ragura Confiance Trading Limited niho gusa ubuziranenge n'ubwiza bihurira.